ni anak top je. Diam kak. Kan bui jom ni melingkar. Kepelang ku Haji, kita menyang ke jamping. Kerja tunggu Haji. Ni tanya ku Haji Johnny Pain. Puput Inan. Hana, ku acik bawah kelima. Kepala naik kerebonya lego. Pasti je yang terbulai dik ku Haji. Mestinya hanjitkan. Johnny tanya Pain. Ni Johnny ulekah ni kita. Memang rohibnya wajah lagi balsam kotor. Menyebab putu umurung, robak untuk lurung tu. Kapre, miok rumah bak aku pecah. Kabeh rilah kono, nyecit budi rohitnya. Kaji pengut hi Johnny kai jang awai nang lain ternyata kahana. Nyuci memang bubai dua jap perangkap dua muka. Reno pitor deh pirak bandu apa merempok laba. Naji upui tangan hai tem eran tenyo ka baling yo. Hana le je kebun no. Oh, RBT, kadang ile. RBT. Kadang ile. Oi. Kadang ile. Wah, si ada ngene yo. RBT kan? Baru mau Haji Umar. Kadepat kan? Kadepat. Bukan bisu ko dia tanya. Hai, ka. Hai. Hai, ka. Katro hele. Kapre hele. Padung ka. Hai, padung ka. 5.000 saja Pak Haji. Oh, Rung Jame. Sudah lama di sini? Sudah 3 bulan merantau Pak Haji. Orang mana? Orang Madura. Makanan kebiasaan pu apa? Sate matang Pak Haji. Apa? Sate matang. Apa enggak salah? Masa di sana makan sate matang juga? Sudah pikun Pak Haji. Maksudnya sate setengah matang terbuat dari daging hiu harimau dah iya. Saya pikir apa? Ya udah begitu makasih ya. Ya, sama-sama Ya. Haji. Kapan balik lagi ya? Nah iya. Nah, ti awak Madura dari RBT kenau. Ale hantep thewai deh. Allah Rabbi. Assalamualaikum Ku Haji. Waalaikumsalam. Pun apa kak? Saya minta apa Ku Haji? Punah ini orang kangron sebab. Perusahaan nak taboh ini kau kupe. Aduh, Kepemenan, anak kain tidak halong. jangan panik Ku Haji. You punya barang, I punya money. Hai den Ku Haji. Yung pae jino ni berkawin yus niar Ku Haji. Jangankan lemong, gajah je nusien Ku Haji. Ku Haji. Pae jino Ku Haji. 60 juta sekilo Ku Haji. Ji Ku Haji kira jino. Kali seritu. Kabong empeng Ku Haji. Kamera garaga ngepuopeng. Ku Haji. Nak kaya ke? Baik, jaga julaknya yang muka rong-rong ya. Baik kamu lumpau roi gop malam mi melumpau. Pane mungkin napeng hana ada kerja. Yung pae kamu haji ngenmu. Hai Tapi pegah le senior orangnya. Nah, si patang ini dong. Hai po ka pegotnya ile. Kape kati ka pegapuh luar lago. Hai ka jauh rak le. Le. Tenang Ku Haji. Sudah hai tangan kanya po ka pegot ile. Hai. Aku. Hai! Le, kape hero iyo. Ada Ku Haji kupun dong ya di lom. Potong ka kubilong kape hero. Ada habis bulu tu. Aduh! Hai! Hai le, kadang. Ada nama baik. Kadang. Aduh. Yum lumo hana jela. Rangkang kana perlu. Kadang.
mangat ate urung kalon. Bagunci gugule lang lo. Gupepe hanyi te mate. Mate. Kawan kau. Asanya tamai budak. Cikana pun nebi. Daerah salah. Kopi walang sangit. Kue ada kak lalang. Alah, hai kak bungsung. Dari damat cerman. Halat nang. Halat nang. No, sengar. Kecil Bang Joni, dedek labu ah. Panen nak gedet. Cuma kenang siraman rohani bacut. Bang Joni, nah pesanan lo? Nah, ide isnian. Kakalan, kau payah tak minta bedak ketemu jadirnya. Lo yang minta pak kedai Bang Maes 1000 janji anak barang. Baru bertemu pak kedai Bang Leman. Yang pecah siapa? Ide isnian. Yang lucu jilam kan? Pak kedai Bang Wahid. Rupa jikan yang mekale ide isnian. Kau yang main sulap, Wahidnya. Tapi hanaga sulap gaknya. Ya pasal nak tiko lari token. Hanagala tu Bang Wahidnya. Enggak? Tapi nya sulap Bang Jani ko ayo de isniat. Jit Bang Joni. Jelah. Ci tule pak tanah ci. Pulang de isniat tule. Ji banyak ni pegak ini. Betul ya? Betul le ju. Đây ron kerja gok-gok. Nyapu kata bobo sakai. Pani ada bawa saka. Kalau pegat i dua ni tanya Joni. Menyanya nurun jep di kantang cathe mana tuah lele tha. Upaya kata yang hek mita lo. I lang uci ke play lang pet. Pung sakit ada lo mita. Nyahat sakanya bitung 3 minggu nak tengok. Tapi bawa pegotnya. Urang muda kok dah nya. Ada nak pegang na. Oh pit kata mai. Nyanyi lo. Ada isniat. Bang jadi bohin apa? Ji, Bang Joni, cukup curang kau. Jangan selamat cari. Hadirin. Okey, makasih. Nyapu kangoh yo. Udah nak leh pu. Dia preha bui. Dengar orang pegang kasihan pak tanya Joni tiat. Tang doktor independen. Hai mai, Mia dah buka praktek baik rumah. Kedai pada tengah belang di ujar pasien. Dia lebih hebat kata. Thôi leh kata trip dalam isi. Aduh, kata sakit tu nyo. Pak pong nyo leh nyo pungo, pak pong nyo leh nyo pungo, pak pong nyo leh nyo pungo, pak pong nyo leh nyo pungo. Yang kau je. Baca dengar macam mantra. Kan baca mantra anak ruto dalam isi. Kau tak trip. Alah happy ke WC nyo logmen. Nitra WC nitra kiri. Han tehan pimnya lagi nyo. Tak ke dia. Assalamualaikum. Pak Haji. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith.
Kau ni boh, mu ketemu ko. Anu banyak maniha hole dalam tingkai tibik kudi. Kau boh mu ketemu tiga tu. Apa higa mancong yang kulut nuk kuatah ke badan cin. Kau mu ketemu. Alah kayaknya. Bang, ni pindah saya sini. Hai gang. Gua pergi nikah longnya tukang peliharaan nak teh. Alah, hai bang, sini nak saya pun mukri. Kan kau mukri memang hana. Kon, hana bi ku belah bi juga. Hai, kajak orang gile. Hana ku di longnya tuan. Hana bi gak ku pun beraya su magam ponggong. Hai, kajak kau tahu apa? Anak banyak terpeluk gadat. Warna mentah hendak jet. Ku boleh dok, ha? Ku boleh. Bi kerja su. Rupa jiklo. Telekan nak saya sudah baca. Hai. Apa kilo yo? Ampun mama. Ampun. Ampun mama. Ampun. Kadang. Alai mama, alai. Alai mama, alai. Alai mama. Kadang. Wah, anda kena puai kata pelajaran teh hari ini. Giliah silau tu hantar satu mayang. Anu banyak lok ruing, makin tak pegah makin lagi jin. Gua kabutoi. Data-data lang mapnya. Betul mandu menyopak salah salah li. Maafkan saya, Dek. Saya betul-betul tidak sengaja. Cuma buka baju, Dek. Tak apa, Pak Cik. Tapi kotak masuk jurang. Aku dah lihat kan? Pagar. Kata raki adiknya, Rubah adiknya aku tahu. Encik ini rupanya dari negeri jiran. Ai lama kat sana. Adik ada terkilir ke Seleo atau Cemekam? Ai tak sakit. Kat Malaysia, Pak Cik kerja apa? Driver taksi. Lepas tu, ai tangkap polis. Kat lokap, ada kena rajam. Nyopai, Pak. Rahaki. Aduh. Relax, Cik. Aduh. Masalah tak usah risau lagi. Relax. Aduh. Hai, kuyu Rahaki, ku pengarah datang. Alah, rebau. Dek, namanya siapa? Nama saya Juliana, binti Hasanuddin Budiman Bulkiah, Pak Cik. Mau ke mana? Ai nak ke tempat Yusniar, anak Haji Umar. Biar Pak Salam aja yang antar. Asisten, cok kado. Alah, betul ada kuaji. Kau orang lang jalan. Kacau jalan-jalan tu kah? Nak kena puai kau tengah menggarat tu.